Wate taih malam kata budah bengah, arti budah bengahnya budah salat subuh. Pajan tak budah semayang subuh, paling telat tak budah semayang subuh 20 menit dalam subuh. Pakon karena Allah nak perintah, yugalau ketanya salat subuh, ketanya oleh beristighfar. Kadang ketanya salah pada perlu istighfar, Allah yang nak perintah istighfar, wate sahur, artinya galom salat subuh. Walau hega banta budah bengah kata duk bak bine tempat tagu mata gesot jeut alhamdulillah, maka takun alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Taulang 3 kali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nyan payah ke ladu mono hai deku nyang kan doa ni metika ko. Depek merasa bahwa doa ni metika itu sunnah. Rasulullah ajarkan, kesoga ajar sira urang yang namanya Jundub bin Junadah. Siapa Jundub bin Junadah? Jundub bin Junadah terkenal di Nanggo Ghifar ganyan sira begal bahasa Jino, punya bahasa kitanya kuda. Rampok koh taku. Tatak tarik. Perampok yang mati perampok menyohase cok harta ikoh takut nyanban Jundub bin Junadah. Maka wate Jundub bin Junadah sabahura bersafari di antara Ghifar hingga Truk Madinah merupalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kalian muka Nabi fa aslamtu ya Muhammad. Yang kalian hebatnya Rasulullah. Hai Muhammad dong tamang Islam. Sira prema raya nang Ghifar baru kalian Nabi kaglake tamang Islam hingga Nabi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nebut padu-padu pada bak Rasulullah kemudian laki aidin. Ketika laki aidin bak Rasulullah nepegahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netiti pesan kepada Jundub bin Junadah menyogata tawa Ghifar maka ta dakwah kota ilmiahnya kalian apa kata. Maka salah gua daripada Madinah ke lingkup Ghifar ke piulah di Mekah. Maka Rasulullah nepegah rahasia nyota dakwah mantang galom hebat hat pakon payah tamu-tamu bacut. Utan jauh Jundub bin Junadah. Ya Rasulullah, ilmu masalah rampok gokoh tak ikoh tak urung ikeu ju koh tak. Pulangnya masalah agama Tuhan, hanak kure mirok. Maka gua aju deuk tawah ka Baitullah. Merupa aju Abu Jahal, bempah lawan. Puta gekeun. Abu Jahal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Geul khawal ju Abu Jahal. Dan mengkan kita mengpeglah oleh Sina Hamzah abih Jundub bin Junadah. Preman raya kan merupakan raja preman. Maka lalu panjang umur nuwa pada Ghifar ubena anak buah yang merupakan perampok madu di kampung. Maka aku pegah lo kalau ikut Muhammad awakah kibah kamu punya kemunan kau ikut kamu hana muka ikutnya menan nyamban kalau pencuri taat ke pemimpinnya pulang mitanya yang bukan pencuri. Maka kejak mansabah kampung Ghifar gebah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya Islam. So Islam Jundub bin Junadah. So Jundub bin Junadah orang yang dengar Nabi kebaca doa bedah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kah bedah bang kata bedah kali dakeun doa nepegah. Guyuheuy nandro teh mat jarau non ba dadawi menyonan tu masa benseh bin Tengku bin benseh bin Tengku bin menyon nan lebih nyan heuy mandum tu nan dro masing-masing dan nan urung si heuy dro hego nyo adalah satu hal penting bagi kita nyo. Kadang kita nyo lebih hana tahargai dro ke dro dari awai bengah lebih awai ta heuy Prudi di awai penting ite ngan dro penting mano ngan dro mano dro dia paling penting. So yang paling penting hei drop dia deh. Kemudian guyu baca Fatihah 3 truk guyu niat fahala terus. Be awai bimpeun mano ngan bimpeun rawat. Pumpeun perok. Baca Fatihah 3 truk. Baru mudah daripada tempat pupunya mungkin hingga kedih masjid. Truk kedih masjid sembahyang sunat masjid. Oleh gazang sembahyang sunat 2 rakaat yaitu sunat fajar.